Kuma thirikari irathana kwa ihinda riri yoe matamu ma utongoria a Kenya ingi makoretwo magikayana kuga ngarama ya muturire eri iguru na ni amahatiriirie no indi miario yao mwaka uyu nionekanite gucenjia kurumirira thogora wa indo cia mahuviro guthie thi. Ni njaraniirie na ahuri biashara mwena wa Njiru guku mucii wa Nairobi na maya ni mamwe ma mawoni mao. Gitago Fita ndi muikari wa Njiru nguaga na boda goko no turaruta wira wega tigiuga wira ni muru ona hanini no kwiyumia ta mwana wa kahe muturire guo ni murito no igi compare na mwaka umwe muthiru ri urathia supermarket ugakora mutu radio 250 kilo igire thaisi ugithi supermarket ri ndukoga mutu wa ciringi 100 koguo at least thirikari he undu iraruta wira koguo tutingimigirira tuge ndiraruta wira by now wakora sukari o kindu gutire kindu gitagwete supermarket. Oho ni magathiririe thirikari kuhetokera ruhonge rwa mahinya na maguta IPRA nigukorwo rukinyanyihia thogora wa maguta makenda thogora ucio guthie unyihitio niguo o mundu aigwe aiganeire kimuhuko. Kwa majina ni Festus Musia. Kulingana na ujumi wa inji ya Kenya na katika serikali yetu ujumi kwa sasa kulingana na last year venye ilikuwa na zinaweza sema si mbaya sana, sababu kitu ya kwanza mambo ya ujumi inalingananga na kupitia mafuta, na venye sasa hii mafuta inaendelea kuteremka ndivyo ujumi mambo inaendelea kuwa mazuri. Mafuta ikiteremka irudi chini kidogo ama irudi mahali ilikuanga kitambo, mambo itakuwa mazuri, sababu transport yote ya kila kitu yote Kenya hii inapitia kusuma, inapitia mafuta. Mafuta isipoteremka kila kitu yote itakuwa njuu. Thirikari ingiguithia igoti ri o the moment o urathie guithitie igoti ria maguta ri irute o ciringi 5 10 uguo ugukora at the end of the day muturire no wacoka kawaida maguta magwa muturire ugathie ugwete o kama kawaida. Uguo ni ingihoya thirikari guithia igoti ri indo iria itukonie indo iria iratuteithia makiria. Oho ahuri biashara a mahoteli ni muritie thirikari kumagwithiria thogora wa mutu wa ngano makiuga hau gabere marugaga mitu mingi ni gavira no riu murugire ucio ni uthiete thi. Mari twajitagwo Bethi Mugeci Njuguna alafu matunyihanyihirie kiria igoti ri iguru muno nginya chapu ici turendagia 1.10 thaa ici ni 30 nginya customer bararia makiraramikaga ni undu wa maica mathiete iguru muno. Kuri uguo vengia wa thirikari kuonania wirutiri wayo kuri mbeu njithi anake na airetu mwena wa Njiru makoretwo magikaya kwaga mieke ya mawira angi makienda kuheo cibarua cia gutheria mitaro ya gutwara mai magiko. Kwa majina naitwa Beatrice like naishi Njiru side za Choka Kayole huku. So maisha vena nanapeleka watu huku wasichana na vijana na naonekana tunaharibika, kuna wira. Maisha ni kuzurura, kunywa pombe, kunywa bangi, madawa nini. Mimi naomba tu mseo huku tu kwetu jo atuangalie tu venye tuko. Acheki tu venye tu Njiru yenyewe iko. Na life yenye tunaishi yenyewe hakuna maisha hapa Njiru na maisha isharibika. Kwa majina naitwa Paul Njogona ama unaweza niita Sheriff. Sasa mali tuko kupata hata kazi ni ngumu. So hii venye tulikuwa tunaambiwa ati bottom up ni kama tu ilikuwa inatufinyilia juu sisi vijana ndio tunaumia. Sasa yenyewe kabla ushikanishe hata roabe kwa siku ni ngumu. Serikali hadi tufikie hadi sisi tutafutia ma platform kama hizi huko mamtaro zote unaona zijaoshwa. Si ati hatuwezi osha. Ni vile sasa tunashindwa hata tukiosha tutalipwa na nani? Natafuta platform kama hizo. Sasa sisi tukatafutiwa hata ma MCA hata prezo mali yako tu kata sikia. Angalia tu pande yetu sisi mayouth. Sisi ndio tunaumia sana. Hata ukitembea huku si ati wazee wengi wana kazi, vijana wengi ndio wana kazi. Kama mimi saa hii niko udu. Si hata nikiinamanishwa hivi sina kitu unaona. Handu-ini ha Kiheo TV ngigwithraniria ciegie ngarama ya muturire njitagwo Maureen wa Njiru.